king KA-PITU ng ALDO ning Simbang Bengi. Nitipon tamong ngeni, batayang samban, purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lading mag-sponsor, apanimunan daring barangay Santa Lucia. Ding mag-sponsor po, kambe daring karelang pamilya, Ron Petrus Jamil and Roxanne Hilario, Mr. and Mrs. Arthur Lazaro, Baby Austria and siblings, Mr. and Mrs. JL and Lani Capuli, Mr. and Mrs. Mario Rivera, Abrio family, Dr. and Mrs. Arman Capuli, Tayag family, Mr. and Mrs. Orlando Bartolo, Armando Manansala and family, Mr. and Mrs. Reynaldo Tamayo, Mr. and Mrs. Edgar Wison, Mr. and Mrs. Arnel Roncal, family of the late Prudencio and Consuelo Pangilinan, Mr. and Mrs. Ryan Reyes, Rodolfo and Ruby Gonzalez, Regina Eros and Nicola Flores, Teresita Bartolo, Mr. and Mrs. Romeo Lazaro, Mr. and Mrs. Edgar Talastas, family of the late Anselmo and Lilia Gonzalez, Mr. and Mrs. John Fajardo, SK Council, Mr. and Mrs. Elpidio Irinco, Mr. and Mrs. Lito Danan. Antimurin para king kapasalamatan dari. Kambe daring karelang pamilya, Mauro Vitug, Mr. and Mrs. Raymond and Lourdes Balagtas, Merlita Morales, Nati Lingad, the family of the late Francisco and Natividad Mendoza, Mr. and Mrs. Carlito de la Cruz, Fe Layug, Mr. and Mrs. Willie Tamayo, Mr. and Mrs. Diosdado Dampil, Mr. and Mrs. Richie Dison, Concordia Sagad, Mr. and Mrs. Boy and Bebot Dabu, Mel and Vina Ramirez king karelang wedding anniversary, Janice, Michelle and Fatima Gonzalez, Arvin and Marie Chris Roncal, Eliza and Kyle Dustin Roncal, Engineer Francisco Jr. and Rosalina Manuel, Mr. and Mrs. Ernie Malyari. Para king deng offers tamo pong yeni den barangay CPC Santa Lucia and PYM and SOCOM. Para king special intention kambe daring karelang pamilya, Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, JD and Janet David, Joey Ivan and Pamela Matias, Edith Rodriguez, Alan and Edna Vitug, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcilia, Maria Excel Dabu, Mr. and Mrs. Janus and Karen Yambao, Motion and Telma Fauma, Sesgo, Reynaldo Maninang, Dennis de la Cruz, Jane Sampang, Edward Lindon Roncal. Para king malagwang kapaldanan ng Agustin Nelson Vitug, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dison, Victoria Manyo, Jelaine Viray, Corazon Pamintuan, Alicia Santiago, Christine Maria Valencia, Mercy Laksa, Estela Morales, Elenita Langit, Federico Go, Ronaldo and Marita Macaspac and family, Jaime Espinosa and family, Greg Gerardo, Victor Isip, Det Mungkal, Bea Mungkal, Jeff Mungkal, Arlene Sorianosos, Doming Rosalia, Edric Dison. Iabetala naman karing panalangin tamo ding kaladwa daring kapatatang miyango na bie, lalong-lalo na di Nilo Paule, Eduardo Dabu, Emilio Lingad, Bienvenido Limson, Bienvenido Agustin Jr.,
Venancio Pantig, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Gorgonia Punsalang, Arsenio Sr. and Maria Epifania Lugtu, Avelina Liwanag, Gerald Sadsad, Gregorio Salazar, Lolita Salazar, Enriqueta Panaon, Leticia Manabat, Evelyn Torres, Eugene Vitug, Ludovico Lasarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Andy Arcilia, Carlos Malyari, Ernesto Henson, Teresita Pineda, Telesforo Dabu Sr., Alberto David, Antonina Quinto, Ronnie Santos, Lali Santos, Jose Nelson Morales, Sonia Gregorio, Frank Gregorio, Ines Manalansan, Melanio and Clarita Bondok, Marcelo Valenzona, Eduardo and Norma Roncal, Jesus and Leonida Tayag, Johnny D. Tayag, Jimmy Fajardo, Roberto Torres, Armando Sr. and Natividad Santos, Gilbert Lagasca Sr., Maria Mercedita Santos, Daniel and Adoracion Abrio, Agustin Cordova, Rosario Cordova, Chofilo and Juanita Lazaro, Anita Lazaro, at Ding Maldang Kaladwakim Purgatorio. Talakad Tapo. Kilagyoning pampaninganak, paning banalay Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ring pamisan metong kabanalay Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kaantimurin. Kapatid siyan tala rin kaya katang kasalanan, bang karapat dapat talang pagmasusyan, dating banala misteryo. Gino ikaing may kibat kindanong ng ana, pinyemeng anak ni Samuel, a propeta, Gino Pakalulo. Gino Pakalulu. Ikaing sangkaning tula, kapasalamatan, at kaburian, apasyag at kapurian apisyag ng Maria, Indumo, Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulu. Ikaw ing babiya kapalyarian, karing bagay isipan ng imalyari ng tao, Gino Pakalulo. Gino Pakalulu. Hindi sa may payang tuto, pakaduluan na katama at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katasan na kimbilang hangga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at
may paming mayupaya, tinubod may anak mo, panikapos ing mabilog kitawan, king upaya, ning kamatayan. Ikasanang magmasusi, king panyatang ng Kristo, anting tao, lalo keng makapakirake, king kayang dibinong biye. Uling mabibiyay at magari kambemo, at ning banalay Espiritu, metong maging panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pahamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Inyang iyana, ayawat na ne king susuna Samuel. Tiki ne king silo. Magdalayang metong atorong at nung banwatwa, at nung pulot ana maletrong arena, at metong alulanan ayating anak. At delane inganak na king balening ginu, karin king silo. Agyamang anak yapamo, kabadeng kinatat ing toro, delare inganak kang Eli. Nganang ana, mayalang-galang na mo po. Ako po itang babaying makatalakad siping yu, at manalangin king ginu. O yan po inganak ay inawad ko king ginu. Pakiramdaman na po inginawad ko kaya, ngeni ako naman po impagkalub ke king ginu, kabam mabyeya. So iwan nepo ingino at simbande karin ingino. Ing amano ningino. Salamat kin Diyos. Detang mapsi
Maliyari naghanggaw ang kalulu o magpanti. Maliyari naghang ibaba o itas. Sigayanin puso ko, kingin akong talang pagligtas. Magsayanin puso ko, kingin akong talang pagligtas. Itatas na lakabilyan ting kalulu at tiligtas na laring at tsuking pamangailangan. Pagilugluka na lakaring marangal at tao at bibiene karelaing marangal at trono bilang karelang mana. Sayayain puso mo, kingin akong talang pagligtas. Sayayain puso ko, kingin akong talang pagligtas. Sayayain puso ko, kingin akong talang pagligtas. Sayayain puso ko, kingin akong talang pagligtas. Parangalantaya po ay maya pabalita. Mega Kenny, o ari ding sablang bansa, pagmulan ning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia, iligtas me ing meto ketawan, akekang lelangan.
manatili kay kayo. at kay kaantimori. Pamibasya kay Maya Pabalita, agpangkang Lukas. Ligaya kay kaogin. Nganang Maria, ing puso ko paporayane ing Dio, ing Ginoo. Magsayaya ing kaladwa ko, uli na ning Dios, akakong talapagligtas. Ulingan ako kelingwan, akong malukan ang alipan. Manibat ngini o sanda kong mapalad ding sablang tao. Pangapuli ning mga rukulabage, adaraptana kanako ning mayupayang Dios. Banalya ing lagyuna, kaluluno sano ring makitakot kaya, karing sablang mitukituking lahi. Inatset ni ing mayupayan ng takde, at simbula no ring mga tasalog, ketang kapalaluan ning karelang nasa. Pigsak no ring ari, ibat karing karelang trono, at ding atsyuking kababan, ilang tinas na. Pepakabisyan no ring danupan, karing mga yapabage, at penabinalang alang darala, ring mabandi. Ti parana ing pangako na, karing pipumpunan tamo, adinatangya baning saupan ng Israel, abalen na. Pepakitanan ng pakalulo i Abraham, ang panding sablang lahi na. At inabayan ng Maria i Elizabeth, kilabdaring 3 bulan, kay Batnanita, minudine. Mayap ng balita ng kaya katang kaligtasan. Kapurian kay ka, O Kristo. Itong karing holidays na rin Amerikano, yapining Thanksgiving Day. Yung sila gagawan day ni November. No? Misa na ALDO, Thanksgiving Day. Ining elementary teacher, grade 3, grade 4. Inutusan na lang din kayang estudyante para mag-drawing la related keng Thanksgiving Day. Igmetong itang popular larawan ng Thanksgiving Day yapin in Turkey. So may mag-drawing lang turkey, balloon, prutas, ampong toys. Dapat ating meto nga big drawing, ing den drawing na at walang gamat. Pair of hands. Ding teacher, medyo may surprise siya. Kukutang na nung kanino lagamat, detang din drawing na ning anak. Inyang kayo rin din ning anak, balino rin anak, no? Mapakyalam na. So nga da rin nga luwa. Ang gamat nung God, yung kay liit pipilingin ng anak. Gamat nung tatang na nga na, pipiling niya. Gamat nung mana nga ra, pipiling niya. Ay nga na, gamat nung yung kayang guardian angel, pipiling niya naman. Kitna ng teacher, nano nga nang, kanino lang gamat din nga na. Pigi ba ni anak? Secret nga na. O na niya mag-recess na lang. May paindaton nining teacher. Lepita ni. At pasitsit na yung kitnan. No? Wali po tayo na buring paramdam. Pasitsit na yung kitnan nining anak. Kanino lang nga na. Gamat din. No? Pigi ba ni anak? Kaya kayo la po. Anyang damdaman ng teacher ito, may paluwaya. Uling aga na ka na yung kagawa na kining anak. Ini kasing anak, deform niyang hands na. Niya po tang susulat siya. Tiro na yung sinulat. Tatal na na gamat, susulat siya. Painstakingly. Tiro na. Pibabata na yung tirong talan pen para makasulat siya.
At potang mamanga niya, makanyan mo naman. Pag tsaganero kong tirong tatalan pork and spoon para makapangan niya with pork and spoon. At potang lilipat siya king dalan, uling lambia, no? Pilaya pametong abitis, susopaneng lilipat king dalan, antabayanan lilipat king dalan. So ining anak, one way na i-appreciate na itang gagawa na ngaita ning kayang teacher, ding gamat na ilang din drawing na. Betong yang larawan, betong yang sign, expression of thanksgiving, expression of gratitude, thanksgiving. Giningal dong iti, pasibayo, at mano namang babae, dahil makapalaman king ebanghelyong may basa. Pareho lang magdawon kapasalamatan. Both of them are offering thanksgiving king hapong Ginoo. Igmetong yapi ni Ana. Iyana yapi ni Manang Samuel, propeta. Batwaya naman, alayang anak. At baliw napin, sabi ko, patsing babae, alayang anak, baugya. Ang gasing kumbago kay relibayan, uling alayang word. Yung word na ning babae, papanganakan. Nya siya alayang makapanganak. It is a curse. May itong yang sumpa. Anyaro ko ini mga diya, manya dyan ang mga anak. No? At dininan yung anak ng Diyos. Yapini, mo ordinaryong anak. Uling Samuel, yapining yang meging propeta. Yapini niyang mipeji Samuel, na migbalik yung pasabayo, iyana, at migdawin niyang offering, a thanksgiving offering. Bigdalayang toro, pilanta kalayarina, ang pungalak. At the same time, yung anak na mo naman, in-offer ne, ang maging talasuyune ng Diyos. Maria, ing gawa na naman, katayid ni itang gospel yesterday, pining visitation. Kay ba't ning pinuring Elizabeth, Maria, no? King tula ng Maria, may kapagkantaya, may kapagdalit siya, at siya pininipin, ing dalit na. Dalit siyang kapurian at kapasalamatan king Diyos. King sablang de patanang mangaya pabage kang Maria. Bigdalit siya, kapurian at kapasalamatan. Nganingal do nga iti, ing mensahe ni kaya katamong tema, no? Yapining gratitude. Gratitude. Pami pasalamat king Diyos. At nakawula ka, ining pami pasalamat ini, no? Well, in gratitude, kayantabi niyang kayantabi in generosity. Generosity is the action of God's love. Generosity is the action of God's love. And gratitude is the language of the human heart. Gratitude is the language of the human heart. Uling king gratitude na pining pamipasalamat na ning tao. King sablang kalam ay pingkalob na ning Diyos. Nya, generosity is the action of God's love, and gratitude is the language of the human heart. Dining at mga rini, no kaulaga. Gratitude. Ano ning kasabihan? In taong alang pasalamat, alayang lugal king kayarian na ning Diyos. In taong alang pasalamat, alayang lugal king kayarian na ning Diyos. No? At in taong pasalamat, yaing taong enaluban kapilanman ning demonyo. Enialuban ning demonyo, ing taong biyasang pasalamat. Ating medyo nga kwento, isa tanas ka na misa na ALDO, tinipon nala, din kayang alagad. At inutusan na lang bagsalbag a binining dewakan. Dapat natin yung medyo nga panabilin,
Isatanas, nga na, eyo nga na pupuntalan detang tawong biyasang pasalamat. Eyo pupuntalan detang tawong biyasang pasalamat. Because in the heart or in the person with a grateful heart, in a person with a grateful heart, the seed of evil cannot grow. The seed of in the person with a grateful heart, the seed of evil cannot grow. Bakit? In tawong biyasang pasalamat, no? Tawong biyasang pasalamat, it will lead him para kilalanan na naingekan na ka ng atsukaya, regalo na mo ng Ginoo. Magumpisa kitang sepo ng buwak. Sepo-sepuan ng buwak. Ang kakitang kasepo-sepuan na ng kayang kukong taliri, iba't nga ng Diyos. At ingekan na ka ng makapadurot kaya, ingangin, ingaldo, ing danom, ting tanaman, everything, ing gabon, akayang pitamnanan, meribat nga ng Diyos. Anya pining tawong biyasang tutong pasalamat. A person with a grateful heart. A person with a grateful heart. Kagising na nangabak. Mumunan diling mamutawi kayong labi na. Yapining pasalamat. Pasalamat siya king Diyos. At uling ing mumuna ng diling amanong lulwal king asbuk na kagising na nangabak. At ing mumuna ng diling papalub na keng kayang consciousness yapining Diyos. Anya masakit meng inabo king tukso. Masakit siyang tumubo ing tukso king puso na. Anya ing tawong biyasang pasalamat. Eya mitumpuanan. Eya malyaring tumubo. Malyaring siguro manatili ang pagya ing dewakan. Ing binining dewakan. Pero eya tumubong manatili at mamunga. Uling king balang penandit ning biyena. Biyasayang pasalamat. At yung tawang biyasang pasalamat, kikilalanan na, itapin, egan na ka ng atsukaya, menipat mo king Diyos. Anyapin, ang yang nano pa itang menipat king Diyos, malatiman, ditakman, it is just enough for him para pasalamat. Anyapin, in tawong deformed, disabled, salbawa, siraya gamat, bulagya, maklakya, pipiya, or whatever, deformed na. Pasalamat siya po mo rin kay Diyos. Uling mabiyaya. At least, atin niyang something good in him. Something na agamit na king kanyang sarili. Itang ditak ay agamit na ngaita. At detang defective ay atsukaya, pasalamatan no pamurin kay Diyos. Anyapin, even our deformation becomes a blessing before God. Uling pasalamatan na lang. At yung tawang biyasang pasalamat, masayang masaya. Masayang masaya. Uling hanapin, ing metong kasebyan, no? Gratitude as a virtue. Gratitude as a virtue. Is the very heart. Gratitude as a virtue is the very heart in our search for happiness. Gratitude. Yeah. Gratitude is a virtue which is at the very heart of our search for happiness. Why? When we speak of gratitude, it means contentment. It means well-being. Contentment. So, masaya ka king nanong at tsukeka. Masaya ka king nanong at tsukeka. Pasalamatan mo itang nung nanong at tsukeka. So, nano yung maning at tsukeka, masaya ka. Payapa ka pilubluban. Ala kang dakala panintunan king biye. Ala kang dakala panintunan king biye. In fact, isang kahit nga napin, den kalulu. Gusto kayo pala mo mas masayala pa kaysa kareng talagang mabandi.
No? Ulin din kalulo. Sanela keng kakaluluan. Sanela keng ala. Sanela keng ditak. Sanela keng lumang imalan. Sanela keng sirang imalan. Sanela keng dita kapamangan. Anya po tang ingmeto nga pakakalulo, pakanan meng manyaman, ay ginukoy nakakalingwan. Nyapin siguring gino, ay niyang sabihan na nga nang magtawo kayo nga na, deng agkatyo, detang bulag, detang maklak, detang magpalimos keng dalan, detang pakakalulo, ilang yagkatyo. Bakit? Sinakat meng pakakalulo, sanay mamagan steak, pakanan meng steak, nakayakalingwan kapilan man. Balyari sigurong pangadina ka pa. Uli mo, may kapangan niyang steak. Sense of gratitude. Ang tawang mabandi, pakanan may steak. May paintagon, may kulangan yan dita ka A1. Pag sistine pa yung steak mo, uling kulang yung sangkap. No? At alayang Worcestershire, something mga ganyan. Pag sistina ka pa, ay ing kalulo. Hanggang kulang niya pasangkap. Ito mo sabi mo, steak ay pagmaragul na. Pagmaragul na. Yan siguro Jesus. Makanya nang sinabi. Walang ding tawang din, they will appreciate you. You will enjoy them. You will enjoy them as guests. Nung ka talaga, magtawo ka. Magtawo ka para pamatulan mo la. Para pamatulan mo la. Deng pagtawo mo, ding pakakalulo. Siguradong kamtan mo, itang tula, they will appreciate you. They will be so grateful to you. Era nakakalingwan kapilan man. Bepakan mo lang manyaman. Bipintago na la. Okay mo nung ala. Sanela keng ala. Sanela keng ditak. And they are contented with what they have. Anya mas masaya lang. Lupa lang mas masaya, mas payapa. When you speak of well-being, they have it because they are contented with what they have. Misani na lang. Itang kabilyan na. Dengaliwa, atin na lang, manintun la pa. Datin na lang, manintun la pa. Ayapin, may kwalta lang, may kwalta. Uling atin na lang, manintun la pa. Ela patugot, alalang ka pa niya panapiluplupan. Ano karakalapakialaman? Ano karakalapangarapan? Kanya pintang kasabihan na hanap buhay ng hanap buhay. Ang mararating mo, mapapala mo, hanap patay. Why? Because you are burning your candle on both ends. You are burning your candle on both ends. Yan ang malyari kaya ka, agad kang mati. Agad kang ma-disabled, agad kang may stroke, mga stress ka, may ka-cancer ka, may kasakit ka kim puso, and so on and so forth. Uli ng stress. Magugulo kang magugulo isip. And you will not appreciate happiness. Uling, ala na kang time, misip, ala na kang time, painawa. Uling naning, dakal ka panin tunan kayong biye mo. Dakal ka panin tunan kay biyem. Nung yung kaya kata mo nga kakit mo kay biyem, itang kaya katang kakulangan. Na? Itang kaya katang kakulangan. Kulang mong kulang. Atin mong ating kulang. Atin mong ating diferensya. Yung maranasan, yung saya, ang pong tula. Real happiness. You will not find it. You will not experience it. Nung atin mo ating kulang yung akakit mo. No? Halimbawa, may paintagon, pile ka. Nung itang pangapili mo, yung akakit mo, at palmuran mo la, dahil nga ganang isipan mo ating kasalanan, palmuran mo rin pengari mo, palmuran may pati nga pong gino, at balangakit may itang defect mo, malmura ka, nang malyari kaya ka, magtanam kang bitterness kaya puso mo. You cannot be happy with the bitterness in your heart. No? Bulag ka, ala ka na kang gewa. Nung re-resent mo itang pangabulag mo, nung ninong parsalanan mo. Atin ka pang gamat, nung bulag ka, atin kang gamat. Atin pang makatagan kaya ka, at dapat mong gamitan. Dakal pa, pwede mong gampanan keng biye. Agawa keng biye. Para
maging maligaya ka. Nga pitang metang wakasabi nga na, do not look at the donut. Do not look the whole of a donut. Do not look at the whole of a donut, but look the donut as a whole. Yung donut kasi dating, ordinary donut, mabilog yan, tinyang busbus libutan. No? Nga pitang kasabi na, do not look at the whole of a donut, but look the donut as a whole. Nang po na sabihin, may lalawin, itang busbus ng donut. Nung itang busbus ng donut, siya nga kakit mo, yan nga lalawin mong lalawin, ala ka nga pala. Lawin mo itang donut, kitang kabuuan na, at inyang laman, at inyang bread. So itang bread na, appreciate mo itang bread, aliwa itang whole na. Makanya mo naman king biyeta mo. Dakal ta kulang, hindi na mo nga lang kulang. At itangang kakulangan. Pero itang kakulangan tamo, yan nga kakita mo, itang atinta mo, itang mo appreciate, we can never be happy. We can never be happy. Tamo maging masaya ka pila naman. Nung kita ng kulang nga kakita. So, kining pisasabihan tamo ngayon yung pinining mensaheng, pwede nang ipayabot kaya katamo ng Ginoo. Gratitude. Let us learn to be grateful with what we have. No matter how little it may be so little, but there is something. And we appreciate that. And it will give meaning to our life. That little that we have can give meaning to our life. No? Kesa kitang palmuran mo itang alamo. Pilit mong panintunan, pakikwanan, itang alamo. And you will never be contented. And you will never be happy. So, ining may ito nga expression. If generosity is the action of God's love, then gratitude is the language of the human heart. Kaya pinagkakatang pasalamat. And this kapasalamatan, kaya katamong papasyag bilang talasal pantaya, kapamilat naning pamanyimba. Anya pinsabi ko anya pinawas tayo ang Eucharist. Ing banal Eucharistia, naus siyang banal ay Eucharistia. Uling ing kabaldugan ng Eucharistia, thanksgiving. It's a Greek word which means to give thanks, pasalamat. Anyapin our greatest act of worship, greatest act of worship is the Eucharist, because it is our expression of gratitude. Pagkasan metong tamo, yung kapasalamatan tamo, king pamagdawan ng Yesus, king kayang kapasalamatan. At ining pamipasalamat tayo no? Papasyag tayo, king balang Domingo. Actually, ing Domingong obligasyon na sisimba, menipat ka rin Katoliko. Mind you, batas Katoliko, batas nening Diyos. Pining katlong utos na ning Diyos kay katamo. Pinitang ipabanalan tayo ing ALDO ning Ginoo. Pabanalan tayo ing ALDO Domingo, ang pong piyestang pangilinan. Nga tamo. Day of obligation. At ing Ginoo yang may nagkat kanini. Ang katana katamong pasalamat. Itang uling kailangan ng kapasalamatan. Hindi kailangan ng kapasalamatan. Yung kailangan ng Diyos. Yung katamong expression of gratitude. It is for our own merits. It is for our own merits. Uling, eganaganang dinawon tamo, king bandalamisa. Eganaganang dinawon tamo, king bandalamisa. Ibalik na kay katamo, kitang communion, yung sarili na, yung ibiyan na kay katamo. Itang kikatang ka-exchange gift. We give what we have. What we can afford. We offer to God what we can afford. All that we can afford. At kay ba't ibalik na kay katamo. Anyapin, patang mag-offer tamo king Ginoo. Aliwan naman yan mag-merit. Because he needs nothing. Alayang kailangan. Bibalik kay katamo. It is for our own merit. At the same time, mabibiyasa tamong bika sense of gratitude. Anyapin, inge pa manyimba ng Domingo, pota ayo na balo. Dakalamangong pisal. Ito na ko kung pisal, inge la sinimbang Domingo. Isang kaya, ilid ko na lamo, ala na kang
ala ka nga tatanda na obligasyon mo ay yung mugimpanan. Ala po, makasimba ka balang Domingo. Ali ko po. Tana, panamdamay, tama. Balayo, ingay pamanyimbang Domingo, maragulyang maragula kasalanan. It is a mortal sin. Greater than a mortal sin ng ating pangdapat, higit pa. Balayo, bakit? Patsya ka sinimba. Anti mong sinabi king Gino, Lord, I'm sorry. Ating mas mawulaga, kaya sake ka, king puso ko. Mawulaga yung kapanintunan ko, mawulaga yung panakitan ko, mawulaga yung kaluguran ko, mawulaga yung programa mi. Mawulaga ako, mapagal ko, may lasing ko na bengi, mga simbangeni. Bala mo ng Domingo, nung talagang mawulaga yung kaya di kami lasing. Naintindihan nyo? Betong yang maragula kalapastanganan, king dignidad ng Diyos bilang Diyos, at dignidad na anting Diyos ang malugod kay katamo. We are insulting His dignity and we are insulting His love. Anya maragulyang kasalanan, ingay ko simbang Domingo because it is an insult to God. King kayang dangalan at king kayang lugod. Patse ka sinimbang Domingo, maragulyang kasalanan. Botay na rugubalo. Pakapagkaramdaman niya. Uling dakalang mangumpisal at narugo kukumpisalin eh. Betong niya ka rin nga pulong utos ning Gino. Well, by the way, di ko ang assignment. Memorya yung lare nga pulong utos, ang pampito sakramento. Assignment siya ito. Otherwise, gawa yung, alang kabaltukan, ini kaya kung pamanjimba ngayon eh. Kapudya na kayo makaramdam ka rin ang mano na, ilagagampanan. Bala mo insultuan tanya yung nga pong Gino. So, obligasyon nyo, pangako yun, italagayo, memoryayo rin ang pulong utos, ang poreng pitong sakramento. Well, iyan na, atin niyang toro, atin niyang arena, atin niyang alak, atin niyang anak, ay dawon, King Diyos. Maria, may kapagkantaya, inkanta na, indalit na, yung tinawon na King Diyos. Itang anak, itang drawing ng gamat, yung in-offer na, wari, anting pasalamat, king kayang teacher. Ako, ala akong toro, ala akong anak, ay tawon king Gino. Ako biyasang magkanta, para magdalit ko naman. Ako biyasang mag-drawing. Anya yung agyo kong idawon king Gino, kanitingal doon na, ning kayang kapaskwa na ini, ilapin ding aral ko. Ilang agyo kong idawon kaya. Anya pagpursigan ko lang pagsadyan. Wiling ilapin din ka na kong offering of thanksgiving. Ilanin ka na kong offering of thanksgiving. Ikayo. Magdalaga kayo naman king sarili yun. Kanitingal doon ng Pasko. Magdawon kayong kapasalamatan. Expression of your gratitude king Diyos sa malugod kay katamo. Do something. Offer something that is worthwhile. That is worthwhile. Kaniting Pasko, anting tanda, ning maragultang kapasalamatan, king lugod na, ning Ginoo. Amen. Bendisyon na kayo, ning mayupayang Ginoong Diyos. Talaga tama po. Kaluguran kong kapatid,
taimtim-tang manaya, king panyatang ning ginotang Yesu Kristo, king kabilugan tang puso, at wantamo ing kayang pakalulo, nga tamong sumabi, Gino, datang naka, antimong, tagapagligtas mi. Gino, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para karing kalilila ding apostol, ding obispo at ding pari, miabye karela ingupayang mamatawad kasalanan, pagmalasakitan de sanang gampanan king kasuyuan, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, datang naka, antimong tagapagligtas mi. King upaya, nang sana kaisipan, bakit taguyo ding sablang mayag, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para karing sablang daralang kaligaligan, mikabos na sanang minmong pakalulu, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Para kay katangan, das na nakatasanang magbante para king kayang panyatang, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, datang naka, antimong tagapagligtas mi. Mayapayang tuto at talanganggang Diyos, alakang buring mabating, ninum, nune, bagus pagnasan mong miligtas ding sablang tao. Baligdan mo saring panalangin ding kekang balayan. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen.
Manalangin kayo kapatid, pankanakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo. King ikapurit kaligaya ning kayang lagyo. King kay katang kasaplala ting mabilog ng banala kapulungan. May paming bigla lang, manalig king kang lugod, daralan bilarating ayin, bansang baking altar mo. Kapamilatan ng misteryo ni ting Eucharistia, linisan mo kay sana, king grasya mo, at gawan karapat dapat magselfie ka, king pamibiyebye, makayakma, king kaburian mo. Itiyadwan may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginamanatili kaya kayo, At kay kaante mo rin. itas sila ring puso yun. Makatas no king ginu. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay ping karapat dapat at matulad yung pasalamatan dakang parati at naman ka rin o ipa Diyos king alanganggat lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Pisag na rin sablang propeteng kayang panyatang, delanin na yung birhen king kayang sepupunan, kampi ng alang kasimparang lugod. Si Jan ang Juan at alapaminya king kayang panyatang, at delanin na karing tao inyang dinatang ne. Ulining emunanong lugod na kay katamo, kitmana katamong tula. Ngayon pagsadyan tayang pagmasasyan ng misteryo ni kayang pangabait. Kanito po ang datang netas na nakatang masigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo, maglapo lang kapagmulalan at kapurian. Ulinita, kambering sa blangkor ng anghel kadin banwa. Darilad may kekang ligaya, len makibelang ito ng babe kapurian keka, at ngaming ang kakanta. Ikapining banaloig pakan simuli sa blang kabanalan, uli ni tayo panay kapumi. Itugtog may espiritu mantimayang tiki pangambun karatangayan ni. Ban pa banalanalat para kaya kami. Gawan na lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. At atandanan may pagkanitang benging may panganyayaya. Bayan ako sang lot dinawan ng biyan na kimpamaylas at kamatayan. Kinwaning tinape, pero pasalamatan ako. Pirason At binyan ka rin kayang disipulo at nga na, wala niya iti ikayong anak ka na niya. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginu ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batang minapon kinwaning kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka, binyan ka rin kayang disipulo at nga na, wala niya iti kayong anak minom kayo kaniti. Uling iting kalis ni kanakong daya, inday ni bayo talang hanggang tipan, ami bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti king kapikaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan.
ang mapamakalulang ing pahay kamatan at pangusubi ng may biye. Darawan miya kay ting tinapi ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Layan may pasalamatan kay ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo kay ka. Kami kan sanang may sulusulak yung katawan at ayan ng Kristo. Tipunan kami nganting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o ipayang banala kapulungan mo makalaganap kay mabilo gayado. Ban may ganap iya sa akin lugod, kami ng Francisco, kay kaming Papa, Florentino, kay kaming Arzobispo, din sa blang Obispo, pari ang Diakono, at din sa blang susuyo, kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman din kapatad ming minuna ng pepay na pag-ipikong kapanayin ni pangasubling mebie. Itala mo na din sa blang mayang mo na beking pakalulo mo, kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit king bielanganga. Ban kampinin mo nagbirin marindo ni Diyos. Kampiyan ang San Jose ng esposo na. Kampirin mo ni Apostol San Agustin na kay kaming patulunan. At kampiring sa blang pandala may biye kalugod-lugod kay kaking kikabaning panawon. Apuriyan at apaligayan da kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kampiyan at kayo Diyos sa pangmayipayang tutok hagam ning Banal Espiritu. Kaya kaysablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Ngayon manalangin tayo ng kapandaligan at lugod kay ngayon pa, kaya nga manong tiro na kay katama ng Ginoo. Sa blang marok malugod mo pagkalabing kapayapan king panapod may paling ka sa paling pakalulo mo may timawa kaming parati king pamandali paning kasalanan at may kabis kaming alang kasasakulan king sa blang kaligaligan kabang panan at pagsadyan may impanyatan na mong ligaya Yesu Kristong kaya kaming talapangapos. Uling kay kaying kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman, king alanganga. Okay naman Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Kaya sana babaligdan na kay kaming kasalanan. Nung pansinan ng kasalpantayan na rin padala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilanman kaya kayo. At kay kaantimurin. Yung pangtayang waganing kapayapan, kay metong at metong.
Kristo yung Kordero ni Diyos, yung malalukay yung kasalanan ng yato, nalaring mayawas nga po na ng Kordero. Ginoo ay karapat dapat papalaos kay ka, dapat ingking kas mo nga mano, kumayap na ako. Tawa ng Kristo. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulanda ka balang mamawari at yuka kini. At pagkasanbed ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. Atin tapong second collection, ngini para King Church Restoration. Nakalpong salamat karing pagkalubyong sa
Announcement po, ita pong misa tamong para Kapampangan Bengi, ning Paskong Pangabait, dating alas 10 ning Bengi. Milipat siya pong alas 4:30 ning Galing ALDO ning December 25. Pauli na po ning pepalwal ng kautusan ning kay-katang provincial government na mika curfew magumpisang alas 11 ning Bengi hanggang alas 3 ning abak ning Galing ALDO. Salamat po. Manalangin tamo. May paming malugod, pasiginakan mo sa ating pasiginakan mo kaya sana kapamilatan ng sakramentong tinggap may sa panmakeng luwal ban sa lubong king kaming talapagligtas at mga intulid king biye alanganga kapamilatan ding biyeming patutu king kasalpantayanan. Itiyadon miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyantaya po ing oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi, antabayanan mula rin taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambenim belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang miyango na biye. Pagkalamuke kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang atyu, king pamangailangan. Ipaniga pumike ko, patuknangan mo na, impangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ning ginuming Heso Kristo ang anak mo, ang mababiyayang pong magari, kambe mo. King kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman, king alanganga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banala na indunin Diyos, e mo sana pisawili ing aplis mi keko, king kaguluan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Virhen,
Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Virgen de los Remedios, Induning Kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi na manatili kaya kayo. at kay Kaantimurin. Bendisyon na anak ni Maypayang Ginoong Diyos, singig pa, anak at banal na Espiritu. Amen. Pumay kayo king kapayapan, mapiyasa tasan ng pasalamat king sablang kalam, apagkalub na kikatamo ning Ginoo. Salamat kin Diyos.